Matheus TV. One team, one dream. Yes, indeed, Mandatus TV and our so would pay and anopay. Morning stories are it me eba and what you transfers are ebano. Yer hunsome and so it me eba BBC. Yes, one more choose Asante Kotoko as one of the greatest club amongst them no grant saying. Yetimi edi eba ababa down. Nurse enima and so it me akwe it mid more. A brante Michael Ampadu to Asante Kotoko and who latest no esen any city Matheus de Souza just another brantin 820 yet who latest nina and so epa abedam tine ne was so yina and it say who subscribe to Mandatus TV while like page no na wahye na unyan so enya bi no so etimi ahye na bibia enso no etimi efri adumo etimi eko adumo etimi no betimi awura mu na won so etimi akomenti adwenche wo hei etse ehwen into betimi akomenti na se bibia enso efri adumo etimi eko adumo nyama eya adumo akoroko eko eno ayewura mu padia enyina se omane karela ana eti ekopo eni ehun se latest no so no sen ena esitie yewura mu ne ye ho adwuma simple enso etimi edi emao enso etimi ewo horom na eneyi koroko etimi etri ne general latest no yibetimi edi aba a journey of 1,000 kilometers begins with the very first step pe na ye shasia ye Mandatus TV wo subscribe wo like na wa share na bibia enso etimi akoyi etimi edi emao enso ewo horom ye shan samase dia na enora Matheus de Souza and I say ball akwana je ball na wadan ne ho na enura o chest ball na o swerve na o twen na enura yesi abrante no na enyasam ketua ewo odo ne etimi akire mpada dechem so yes eho ana train no etimi ekoso wouldn't say Karela for omo ebom home games no ewo AstroTurf so intenura AstroTurf otumfo AstroTurf a yetimi abie ne mono no eho na krobia Kumase Asante Kotoko etimi ekotrini ye na yesi andora supporters a etimi ewura me ewo no dechem so AstroTurf a yetimi abie ne mono na pono na enye asem ketu akra intendora koroko etimi ekotrini ya na abrante ne dini Matheus de Souza wono so etimi ewotinima wotimi eitrini ama enema enso etimi atamtin ema krobia Kumase Asante Kotoko me patcho litesta me setimi eka ene senura akwane ni tino na enye asem ketua masa ye cross ba panyan na datana ye cross ba panyan na edatana na se Kotoko fans no omo ebusa omo so manya striker akwambia so leg ne tie wo ba no no abe successful ama enema enso etimi akwi enkra me setimi kan say likely say abrante no nyame eya aduma me patcho edaya woda Kotoko tin betu afrikuma say eda ukura kopiemu ewo no uruma anyinase na ya wada game no etimi astarte na se coach Sedu Zebo epes oyusu abrante ne di ene Matheus de Souza obetimi oyusu abrante na amono so etimi aginemu asi akan edi amakrobia Kumase Asante Kotoko ye break story no so down etimi edi amao ene anope she aye Mandatus TV wo dey say wo subscribe wo like page no na wa share na bibia enso etimi akwi latest on Abranten din and Michael Ampadu wosna kan edima tumande Lagos cities no enkra me say etimi kan say Kropia Kumase Asante Kotoko officially womo actual letter edi akoma tumande din in Lagos cities so ma Abranten din Michael Ampadu no womo ehia no na letter no ekoduru ya pe na Lagos cities for tray edima Asante Kotoko se sabre die omuja Abranten din Michael Ampadu ebe ha mu bruta enti Kotoko fono yes omunkomachi na se nema enso entimenkwe na enkra me se kan se Kotoko tin no omu abam amu omu sikwambia so omu betimi ahwe so omu nsa ebe kan Abranten Michael Ampadu amono so abesina kan
etimi edi ama mo a yere ho nsam enso no etimi down ewo eno ye Mandatus TV me patro on YouTube no the best and on a channel of Asante Kotoko Mandatus TV also wonso no utimi subscribe na share na unia enso enya bi na ono nso intimi enhwe me patro latest etimi eba me breaking it down ama no say BBC yes what you see crop here Kumasi Asante Kotoko say Tima sisi oba eno Ghana masa wa bobre bruta ema enema enso etimi ekwe into machu sukoroko so mo ba no money crop here Kumasi Asante Kotoko abe documentary na bibia enso etimi akwe kwen koroko faso omo train omo match days omo ntoto ya omo etimi supporters no kwen omo faso support Kotoko ema bibia enso etimi ekwe no omo eba no money crop here Kumasi Asante Kotoko team no abetanse no matimi ayenhyehyɛ na se bibia enso etimi akwe na kwame dankwa wa confirm sa eno no deal na me pantwe no uromo para BBC epeso mone krobia Kumasi Asante Kotoko etimi ebeye no ema enema enso etimi ekwe etimi eduma mra ye na kwame dankwa edi enkomo no ensembisi ena otimi edi etudwa ema ye mane nyese ya ye ntoa so na almost every game bia na ye mra dwuma de bi so da eni mo aye ba be in the month of February etino ano se ye be koso aba mo aba be sere obo na BBC for ba documentary bi wa anti hiase ye nyina no ye be ba na numbers na de ho agem sere be ya sa dwuma de so betimi awie peyo BBC for na try say almost select clubs be any countries we about 5 countries are Ghana account Kotoko how are your ball match your preparation during the match and after the match said yeah supporters na there and Joma be that documentary in the month of February you best start abo the rule na ya supporters numbers no mo de be ya twa we mesa contribute other African countries no mo we are eventually yakoto so about social media na country na club a be we no omabo abaso nti embrace mo no ye be ba bontin na ye ne supporters na be this and come on prepare your own. Yes, Chami anim asemka wasi nana wasuma intine udiane say wo subscribe to Mandatus TV latest news on fabulous Kropia Kumasi Asante Kotoko nyina wonsa enso ebetimi aka na chese enema enso etimi afri adumo akọ adumo etimi etema ho eneyi latest ebetimi ba nyina yere ebe down peace no ajuso amese shalom.